je naša galaksija. Pogledajmo koji je ostao nesahranjen mjesec dana i zbog čega da možemo da nađemo na internetu nekoga da odvalimo koji stvarno nije bio sahranjen mjesec dana i ona u suštini bi morala da prizna. Pa realno. I zbog čega nije sahranjen isto, no? Pa nađemo, tipa Mozart zato što je živio u siromaštvu. Nije. Ne sahranjen. Koliko ljudi godišnjom greškom završi zakopom pod zemlju? Greško. Izvini, brate, nisam ti ogledao. Ima ona baba što su joj sinovi uzimali penziju. Sahranjen. Ono realno što su držali u frižideru. Stavio u zamrzivač da bi uzimao njenu penziju. Kad su došli da čestite da najstarija žena. Pa i na Messenger. Ne mogu. Treba izbaci iz Discorda i blokiraj da ne ulazi više, ajde. Pa ja sam htjela da kažem, ali vi si samo drkate, vi duvate u mikrofon. Ne, ja ne izbaci. Šta? Poslije dva treba se uporedi jedno i drugo. Prvo renesansa, racionalizam, poslije racionalizam i srednje vijek. Pavle, udalji, brate, mikrofon od uz. Koga nisu sahranili mjesec dana? Alo, čiča dražu, čoveče. Ali ljudi, mislim vama svima to smiješno, vama svima to treba. Aj svi na proba testa odgovorimo, proba 1-2. Pošaljite neko meni Word dokument, pa ću ja posle pošaljem. Uroše, ti ne radiš, ovo je siretarstvo. Radim si. A Jano, gdje si poslala ovo, Jano? Na Messenger. Okej. A gdje si poslala to, Jano? Ljudi, dušica iz typing, sad iskače mi, to je loše. Vidi kako mnogo drva. Aj, puštaj Srbo, puštaj Discord, daj. Ne, sad čovječe, čekaj, polako. Evo da je cigani da svira. Zašto sam ja memorišan kao pederčina najveća, objasni? Šta misliš da pravimo američke palačinke? Stvarno s tobom gdje su pravili. Zbogom rozmarina, zbogom leto, jesen i zima. Daj, Hriste Bože, četiri, strašno. To je nešto najbolje što sam pronašao posljednjih mjesec dana, brate.